ubutegetsi bwa Ruhanga tiburi mu kera karubi tiburi mu bayemo tiburi mu constitution. It is good gusitamana n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shepereire kuramewa. Nashemererwa okugaruka kubabwabugana na no kubareba. Kandi nintekateka ngo ni umuntu mushemererwa okundeba. Izina ryanje ricere paragraph yona Abainaruhanga Paul Twesigye. Mbona hati ningomeza mu na kire kitwe twatandika ikirembo rufunzire umurumatayo eshura ya mushanju hati ninza kuruga mushoro ngo gwikume na mushanju rero tube nho twagomezamo patejo ekwatirina n'obukama bwa Ruhanga okuruhanga rukwenda ngo butwazi bwe umushoro ngo gwikume na mushanju nukugira ngo no mutugono omurungi gwane byana birungi kandi omuto mubi gwane byana bibi omuto murungi tugubasa kwana byana bibi kandi no muti mubi tugubasa kwana byana birungi omutu gwona ogutana byana birungi gutemwa ugunagwo mu muriro nahabwecu muri abamanyira habyana byawo omuntu wena orukungira ati mukama wanje tuwe arataho mbukama ubwo mwiguru kureka orukukore bitatu umwigura akunda bayinji baryaye tonganirira hacirecho bati mukama waitu torukumanya kutwaburira mu izina ryawe kutwabinjire ba daimono mu izina ryawe kandi kutwakozere byo kutangaza binji mu izina ryawe hazananye ndiyabagaruka mundi tinka bamanyaga mundu jo mwisho imwe abakore byo bugomi ijo okutwa birebire Yesu ari kugamba aha birembo rufunzire arukoreka ko waza kurabo mu irembo rufunzire ko ba ni wowe nka ofunzire omumetwareze yawe you humble yourself, you meek yourself. Meekness ni chumanyisa narishu obucureza okwecureza ni chumanyisa okumanya amani gawe hazo ukaga containinga narishu ukagabasa ukaga controlling ejo niyo meekness noyemanya ngo inamani noyemanya ngo orumurungi noyemanya ngo orumuhango noyemanya ngo otungire konko yanga oyecureza nkuko Yesu yagiziri so hati ni chechi omu muhanda irembo ryo rufunziro kuza kurabamo okutahumbuka mabwa Ruhanga torukwikamo kabamukamo abo kubano obwe niwe mukamoro so iwe oyo muhukuwe you are a servant to him notekwa kukora ebyakunda kandi na hata mwabireba Yesu nagumiza munakigamba ngukwiyaho gukora bitatu umwigura kunda niwo wenga orukubasa kurabira mu irembo ryo rufunziro nkako urukwijana pride yawe okemanya oburungi abakazi mukajwarabusha abashija mukajwarabusha okagambereryo okabura ku considering abandi otabarebe mukanto okaboryo mukebezo mukanso waza kwijoka muhereza okatora nemyanya okareba abandi bashitamira okabimutsi habo kuba nanka yapakinga hero irembo rufunzire mazuma torurumu bona ngo abandi abakorera basakwereze bitini saba kwebyo rukwenda ngo nahure nagira twurga n'intambura n'inzana mugongo nkatungira kimwe kitini so mukanisa ati ngo kuzana mugongo shubare kushanga umuntu nacho nashigeragera nisana niguru stana inobukoryo bwinji omusharongo 17 ngo no mutugono murungi gwane byana birungi kandi omutugono mubi gwane bibi omutima urungi tugubasa kwana byana bibi kandi no mutima mubi tugubasa kwana byana birungi omuntu gwana gutana gutemwa gunagwo mu muru eje mishororo ngo nyenda njikwatarane njigambire ho hamwe
omutogo gwe Yesu ariyo nagamba mitwe abantu abari kumukurata mitwe miti niwe mbuti ogwo gwariyo nagamba wabo ryo mutumurungi notegwa kwana ebyana birungi kano nomwe munywani wanje yaruta yaringire nankamutayayira yantekera obugenyi bambagire nkoko kutwahereze cyamushana yasavinga vinyo etari shande koko banoshoma mu Bible y'vinyo Yesu yakozere kabiri vinyo nungi yo mutahi ekabirye shande hakaba hatarumu alcohol content akagabura vinyo yenyine eri kusinsa yajushko mu glass twaheza kurya banywa yanje yagumaho tine wakigambireho bafuka korugobwe tinkagarukaga kumutayayira abo kuba nkamanya ngo omuhando gundum ni nkoko kutemba na basi na nabandi bantu buryo makarugira mu harukuza nkamanya ngo omuhando gundum munywani wanje ogutugwaro kandi namanya ngo hambuze mbito sibukaho yawe eventually omuntu nakuhirika okwete mukyegire mukwete kishomi okwete cyahigura munonga twareba ngo meekness obucurezi okwecureza nkimanyisa okumanya amani gawe kandi okagakiza amani okagakontrolinga nkoko Yesu yabira ruhanga akamanya ngo nuruhanga konka kecureza akazarwa mu shushu bwine kandi akazarwa mu bworo akakurura mu bworo akikiriza bakamuta musharaba akikiriza bakamwita akikiriza akazo mu kituru konka habo kumanya amani gemingi yazoka yarugamo cy'abantu bona batakakoraga ejo niyo meekness obwe no bwe bucurezi abandi nabatekateka ngo bucurezi no kushitamo okagoyo konka bapana numwishko bo Herode yabere na mubingo mu cyangwa muyabe navura abasirikare bize kumugamba ngo urugango Herode yaje ngo uruga akagira tumugende mugambire muheje unami akaba namanyamani ge kandi agacontrolling okuba mucurezi tukumanyisa kugayo nabusha omutugono gutana byana birungi gutemwa ati ngakano nogo wangaburire vinyweji nimanya nabasa kwija kureba akakantu kasitatu nagamba izinari ayecureze ayetisi agaruko mu muhanda yaba atari kwenda kugaruka mu muhanda atemerwe ayomire kandi atari kucimanya ngo ayomire hariho ndijo nawe mukuru owabere na shambani so mwishi omwishi babire bamuhambire omukazi we yamutreatinga yatandika kumukansoringa kanoni yamwakiro yatandika kumushambanisa yamubihi atati atanabantu abyamire atori yagire bizubukoroza kushorwa tutorobasa atori yatina atumbwe ntati atonyikirize atero nkutambire kizibweki noreba ngo atemerwe ayomire tayine mu sense yona yo kumanya ngo akajunwa yo kumanya ngo yebembira abantu barahanga asigaziye bwo kunagwa omumuru kwa yarebe video ayetise acure aboroge arugeyo abo kube bindi yo ningamba tibishoba ebindi yo ningamba timbozi ebine byawe ireho nebindi kumanya ebi first hand omishogo first hand niwe yanyegambiriri ekabere first hand information amshoro nguga 20 yaja ngo nahabweco muryaba manyira byana byabo nibyebi abamwe bomere basigazi bwo kunagumuru abandi bacine makabisi abo ko bana bashema tubakabicenjire tubakamanyire ngo kitosheme kuchikora abo ko bana bababiha ngo mwijwaro ko murukwenda ngo mweriro ko murukwenda ebibiro bakapromoting empunu no shangu byo kurya byonke byo munsi everything tone ki Bible iri kugira ngo mutakora abari kweyeta bakuratire Bible abebembeze bari yoni bapromoting ahabwo kubana n'ikibi inkenjire mukahati nkebe bindi yo n'ingamba to kurugamba mu kituto mu kanisa wajigambo mu kituto mu kanisa omwe wahirwa batakuhanuyiremo torigaka mu muryejo kanisa byone Bible iri kubikomendinga edini nebyanga edini kwe kutandika kubiha ngo yone kunda ruhanga emiteyo mere esigazibwo kunagwo mu mururo nico conka nahabwo yeco muryaba manyira habyana bawo
hariho abatakabasize kureba ngo ibyana byabo ni byebe no kufa no kwerekera konka nyo nabirebere omushororo ngo gwabiri nagumuye ngo omuntu wena ori kungira ati mukama wanje iwe aritaha omu bukama bw'omwiguru kureka ori kukora ebitata ow'omwiguru akunda ebitata ow'omwiguru akunda Yesu ishobo yabire nagamba n'uruhanga mukama we biragira 10 mukama we biragira 10 ebyo bingi bari kugamba ngo bikaho obu tutura tugira ngo uruhanga wa Abrahamu tukagira ngo uruhanga wa Isaka tukagira ngo uruhanga wa Yakobo owazibira abakazi kujwara nk'abashija owazibira abashija kujwara nk'abakazi owazibira abantu kurya bitashemeye kuribwa na no kunywa bitashemeye kuribwa owazibira abantu kukora bitakorwa ebe hati edine rukuhagira abo kubana bahakana na ruhanga yagira ngo ogo tato wo mwigure byakunda nuwo wenga uri kwikereza ngo konka tuwena uri kugira ngo mukama simu uri kugira ngo mukama wanje uri kugira ngo tumutendereza tuwogo tubona abari kugira ngo mukama wanje abarataha omubukama bw'omwiguru ni Yesu wacu gamba ngo kure kogo ori kukora atari ori kugamba ori kukora abene nibagira ngo cyawe ngufa kwikiriza konka ngo shagama ya Yose nekozya ngo izina ryandmara ngo iwe cyawe kumwikiriza pana faith narish belief nchibanchi banyisa ngo you don't have knowledge, you don't know. Abo kwati nkubasa kuba ni nyuma nyatata nkagira nti ninyikiriza ni nyuma nyatata naro kashanga mwine mu faith no tata ni mu manya, so I don't have to have faith. Eche tusube kibabatireho jangu cyawe afa kwikiriza yikiriza konka confess with your mouth kandi ukore umukushururwe shura yabiri nibi umushororo ngo gwikumi na gumwe no gwikumi nebiri Yesu nagambira Yohana ati reke nkozi yebibi egumizemo nekore bibi ngo kandi reko hikirire na wagumizemo nakore byo kwikira ngo reko siskire agumizemo gukora ebyo kusiskara ngo kandi norukwera agumizemo gukora ebyo rukwera. Aha muhero yagira ati aha kuba ninyija juba nebihembo kuzimurira buryomwe nko kuyakoze abishemo ruhanga tarabasa kutuzimurira kurugirira nko kutwikiriza never. Ruhanga tarabasa kutuzimurira kurugirira nko kutwashabiri never. Ezo ni benefits zawe no kweyoreka kwawe nebyo okunda ebyo byo yehimbisizamo ebyo rukukorera abandi konga to service har ruhanga kandi tibyine mugashwa bukama bwa ruhanga. So yagira ngo okwiyahogo okore bitato wo mwigura kunda Yesu agumiza togo n'ubundi basakurira kandi n'ubundi basakutaho mukama wo mwigura ekirukumanyise ngo tari urkwija kuzombuka mu mwiguru Yesu atamuhire rusa abo ko bajya ngo we tuwe no kugira ngo mukama wanje bashagine ijo nkabana bagambere ntirembo ejo kuzomu kwerekera garami buryomo wena rumu dera bishonguza aba bagumize ngo ubone beshongora gospel ekiryokwe hariho nahurira ishongore cyeshongoro ati nyowe tatakaine mbuzi ati nyowe tatakaine ente ati wo rwato yineki kuya aha kuza kwendera icicweke cyo yagira tkonka nyowe Yesu byanje byona nabimanya ngo atejo nayo no gospel. Ahandi acenza kurumpurundi no hata nayenda bashwazi hata ngoje nayo no gospel. Kuturuza kuzomunza hino mundu gahi aha muherwe bintu amazima kugarheza kushururwa aho twabene tutero mu ngaro turyashanga ngo tukaba tushemeye kuba ntubahamutinze kandi turyashanga ngo abo twabene tuhereza mutinze tushemeye kubutandika kubatsimbera amaju
yagumiza mu mshoro ngwa 22 yaja ngo benji barya yetonganirira ndabagira bati mukama witu torukumanya kutwaburira mu izina ryawe kutwabingire ba daimoni mu izina ryawe kandi kutwakozere byo kutangaza bingi mu izina ryawe. Noreba Yesu byariyo na disqualifying ebyesa ariyo na maramane byariyo nagamba ngo byoti byinera insinsi n'ebintu byona biri byo mwetunguru aba bari kuragira mu izina rya Yesu abari ko bano bashaba kashaba akaragira na Yesu gukora abari kuza kushaba heho n'ahandi ari kubagambaho atendi ya Yesu kuza kushaba bemerero mu nterando z'amahanda abo kuba benda bona babamanye benda ngo babarebe rero bimusiye mukono rero tandika to baba rero rero shera yikunkumbura rero yeziringa rero kero munga rero tere bisike cyaje ndeyire tukushaba hariho kigenderwa kikuru naenda ngo bamanye kwa rukushaba onije bakabagira ngo ngubishe nanga ngutotusha bisabanza yashaba microphone okushaba kwenda microphone ekigenderwa tukushaba ekigenderwa no kweyoreka ngo bari yagira ngo katwaburire ngero mu izina ryawe nore umuntu yimuka yazo mu kitutu ngo agiriye kuburira n'intangara munonga umwanya gwo kuburira kigambo cya ruhanga kugambira abasisi ngo stane naje kubatwara gehena ayemera mu kitutu kubagambira ngo bone iguru ne ryabo ayemera mu kitutu kubagambira ngo babire nubabona ngo mwene muza kubaje ayemera mu kitutu ngo bakushekera ngo nto bijagaraka kushekera manyebyo ndibahara buri muntu ndibana hari buri kintu konka hariho mutano ahagati yo kukurata ruhanga na no kutakurata ruhanga tibirukusha. Those two are different. Ngukatwaburira mu izina ryawe kandi no bahurira mu izina rya Yesu ngo bahurira in the name of Jesus. Jesus we yakahanga tine kitakumanya Jesus. Twabinjire ba daimoni mu izina ryawe byona tibibi abo kuba daimoni w'izina rya Yesu naramanya wagamba izina rya Yesu naruhurira naramanya daimoni namanya Yesu okugaha muntu akagenda tikumanyisa ngo waje nati tikumanyisa ngo waje woriya naba yahunga Yesu ko ngati we yahunga kandi iwe tikumanyisa ngo waje no mureba rero nabi disqualifying nagira ati ndyababinga amshoro ngo abinisha tunaje ngo hazananye ndyabagaruka mundi tinka bamanyaga no mwakoze byo kutangaza nkebyo byona tinka bamanyaga no mwayombekera makanisa mahanga munonga tinka bamanyaga no mwabire ba bishop tinka bamanyaga no mwabire ba sheka tinka bamanyaga no mwabire ba pastor ba muringoje tinka bamanyaga no mwabire ba apostle tinka barebaga mukakore byo kutangaza mukozere bityo byingi konka tinduko bamanya ahabwo kuba mukore byo bugomi ekigenderwa noreba ngo amwerwa byona no gukora kandi ukakora bitari byo bugomi ruhanga bakwatse nanyankwatse ngapuku Paul arikwegamba aje ati nindwanarira kugira ngo ntaba disqualified amuherwa byona nanye ni cecu nindwanarira ngo amuheru kwariza kwita bayi no mu kitabo ndaruburamu nco ndukurwanira kandi ninkushabira ngo nibo bene uko waba nabwo cyo wishemu ruhanga ayongere kukwereza amana na nubwenge umanye kutanura ukatanisa ekibi na n'ikishikire ekirungi na n'ikibi dero ukabasa kuzo muhanda oguryo gw'amazima mbwenu otakayebwa okurayikinga okurayikinga muri nyankore niwe kweta kikonka mbwenu hariya YouTube neyo rujungu so no kurayikinga kandi na no subscribing kandi na no okubagana n'abandi sharing hereza abandi nabo barebe enjiri eshagane kandi ekindi kiri kuhererukayo taho ka comment kawe wabo ineke ekiteiso cyawe wabo ineke urukura no tekateka ngutushemeye kumanya na tushemeye kugambaho naco cyanikeho kiteho ntwije kukireba ntwije kugarukamo cyankete ngo ugambaho naco ntwije kukigambaho bahaba baherezo umugisha bakwatse amen. Ubutegetsi bwa ruhanga tiburimu kera karubi tiburimu bayemo tiburimu constitution. It is good kusitamana mukaza mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shemerere uramewa